Sultana. Bosi nini nimefanya nini tena? Jamani nimefanya nini? Mufungire hariya. Mukarani. Tia kufuli. Alafu nilete mimi ndo nikae nayo hapa. Jamani, shika hiyo fungu. Leta split hiyo fungu. Narudi baadaye nakwambia. Cha kufanya mimi nakijua. Ila Ismail. Twende. Mzee sasa hizi maneno yangu umeyakubali. Ila tunaye kwa sasa atakipata pata. Sultana. Mando, tena turashima. Tena none ashaje ari bibazo nari ngenda kubaze. Ibibazo rero mbaze. Ari bibazo ngenda kubaze umengo sindabitahura neza urumva. Nari ngenda kubaze kuko ari we muvyeyi mfise ngaha mu rugo. Ibibazo no kuje ndi nyoko ndira kubera wewe ni wisanzure umbaze kubyo ubona yuko bikuzidaniye ndakujibu. Sasa mama mdogo nk'ubu umuhungu mukundana cyangwa umufiance umusheri wawe aguhemukiye akakubwira yuko atagukunda ngo kubera yuko ufite ukamenya yuko yagukundira amahera yawe itunga ryawe cyangwa ibintu wari ufise na wewe ari wewe muri ico kibanza ubigenza gute ubyifata umuntu yo nta rukundo aba afise umuntu nk'uyo ucumuheba abakunda amafaranga kandi ukunda none maze kumukunda urukundo rujana n'ibintu maze kubona ko akunda ibintu atarukundo afise ucumuheba nta kintu ukora ingorane uyu mukobwa nka wewe umukunda cyane uyu muhungu mugabo wewe kweri ubwa mbere yaragukunda cyangwa yarakwereka urukundo n'ibiki byose hama mu nyuma ugacumenya yuko yagukundiye amahera yani amekupenda tu kwa sababu ya pesa zako zenye ulikuwa nazo au familia yako ilikuwa ya kitajiri vitu ya hivyo baadaye kujua huyu mtu hakuwa ananipenda yani wewe hafai nafuna mwacha unafuna achana naye kabisa unaachana naye juu maana hana mapenzi anapenda mali anapenda vitu yani ngaho nafukuzia mbali kabisa ukavuga ati zingine no kubona ivyo bibagire ko twigeze jewe nawe urumva rero mdogo impamvu nakubajije uko nuko hari umugenzi wanje mfise nyene yahuye n'ivyo bibazo rero mfise umufiance urambwira ati heba hawa jewe nta kibazo hama ikindi kibazo musaje wabiteke byinshi mwashije navuze no munsi yavugana na mama mdogo ndabimubaze kuko ibintu bikomeye je baje muhiya nganye kuko n'umugenzi wanje aje kubimbaza ngo ndamuhimanturo camvugutse none ibi bibazo nabasha n'ubigenza gute fake no bibaza mama mdogo rero ikindi kibazo ni byinshi mugabo gusa no munsi nashatse kubaza kandi ivyo bibiri kuko umengo ivyo nivyo bihambaye cyane ntaco basanga kwishura ikindi kibazo je birango sindabitahura neza kubera iki muri bino bihe abagore basigaye bahemukira abagabo babo kubera iki basigaye barenga ibigo je navyo nahura kabisa kuko muri mariage usanga nyene baryohewe umugabo ashinyiriza ngaho aryohewe umugore nawe mugabo muri kino gihe amakamesh asigaye aboneka nabagore bahemukira abagabo babo kubera iki je iyo fenomene nayo nahura n'ukuri kandi nashaka nyene ubugire neza impamvu kuko niwe wararongowe ni ubizi je navyonzi icyo nico kibazo ushaka kumenya kuko urumva ashaje sinzi n'ukuntu no bisigura urabona ikibazo nk'icyo ikintu nk'icyo kiva ku mugabo muba mwubakanye iyo umugabo mu nzu bitameze neza bitagenda neza hariho ikintu kiba gihari hagati yanyu kitaryoheye umwe kuko ujya mugore kitaryoheye umugabo cyangwa umugore haba hari ikintu umugore ataronka muri mu nzu umugore n'umugabo hari ikintu umugabo ataba aho umugore wiwe kugira ngo kimushimishe
niyo mpamvu nicyo gituma rero uca usanga ujya mugore agiye kukirondera hanze kugira yumve yuko nyene umubiri wiwe urose kijya kintu ujya mugabo atamubona. none mamdogo none ico nico cotuma umugore arenga ibigo aja kurondera abandi bagabo aragenda kubera iki kijya bayakurikiye kujya mugabo ntaca baronka. none kubera iki basi atovuga ati umugabo waje jewe byaheze basi bihere mwahukane bibe byaheze basi ugenda urondera abo bagabo ugenda kurondera umwubakira akazara aramuyengayengera buke buke ibintu bikagenda neza ngo bikitwa ko muri kumwe mugabo wifitiye uwundi hariya arakora ibintu neza. none ivyo birenewe mamdogo. Oyaye wewe uzobibona maana huku nakuwa unasikia na usiolijua ni sawasawa na usikuagiza we kuwa utayaona. Lakini mamdogo hicho kitu mimi sikielewi. Vipi mke muolewaji kabisa anatoka nje ya ndoa hali yako iko na mume wake anaenda kutembea na watu wengine, mimi sielewi kabisa. Yaani hiyo ndio kwa sababu alikosa kitu kwa mume wake. Hako kitu chenye mwanamke unaolewa kwa mume wako unafuata. Sasa kile kitu kama ukukitimiziwa ukipate kama kawaida utegereza kuchugenda kukirondera ahandi kiri sielewi. Si uachane basi naye bora utuwe mke na achane na mume wake binaisha. Kila kitu kinaisha unaenda kunani. Kuachana haviwezekani. Urumva rero wa mwana nshobora kwahukana. Unangangana hapo akina unaenda kutafuta nini kile kitu chenye unahitaji mwili wako unahitaji. Kwa wengine wanaume. Sasa mbe kwahukana bibaza yuko ari ikintu cyoroshe uri umugore w'umugabo afata inzira kwahukana ukagenda oya ni aibu kubwa sana kwa mwanamke kwa hiyo maana kusema urudie kuolewa ntibibaho utugumi wanyu kabura umugabo kabigicibwa kaba histoire mu bantu bose. Sasa kizuri bora udili umo ndani unaenda kufanya yako na rudi umo ndani kuliko shari kamili omwe nusu shari mtoto. Yani zina ndo nusu shari. Alafu kuna nihi kuachika ndo shari. Ndo shari kubwa. Yani hivi ndo nimeelewa. Ndo umeelewa? Kandi urachara umwana wewe. Je bazuri nkora bazi. Bomengo birakorengeye mugabo. Ega sivyi wanje nanje babimbajije uko nyene mamdo. Sawa umuntu yakubajije mubwire ati nzosera kuno bibazo nk'ibyo. Mama mdogo. Hari bintu gusa conclusion y'ibyo bintu byose bavuze. Ndi baza yuko abagore nkabo nibusanga bica abagabo babo. Bakabayishano canke bakabica bakabatahi kuko nta kuntu nyene bobana n'umuntu udakunda. Rero byumva gute? Kuko ndibaza ko ari uko nyene kuko asha nta kuntu bobana n'umuntu udakunda ngo mubane neza. None wewe mwisho utachoka unasema huyu mtu namuona mtupilia huko ufana endelea na maisha yao sababu haiwezekani. None wewe ivyo bibanazo navyo bipfuye ibyo byo kwicumuka tena kubwiye yuko ari umwana yaje kubimbaza umwana twigana ibyo bintu bagutuma bakubaza ni hatavyo byo byandurutse hehe je nduderege wo kwishuri cyo baguma bambaza nyene tubazo nk'utu nivyo biderege byo kwishuri icubizana ngaha kubimbaza ngo ivyo kwica abagabo gore cy'umugabo ariko mugabo ntaco we muntu yagutumye arambira ati nisore kumwe ibibazo nk'ivyo kuko yagutumye umuzi wibuye cyo ntaco manu mengo no kwishurako mugabo wewe ntaco uracara umwana wewe ni wigire mu nzu ntaco nzobimenya ni wakura kuko niyo uja siyuka sawa. Biboneke kuyu mwana ari kinkamaze kumenya kuko nta kuntu yombaza ibibazo nk'ibi biremereye gutya ani ataki ntaramenya. Badra yamwijemo amajambo basma kuko iyi danje ndiko ndabona ibibazo nk'ibyo akakana ko kahora arakagugwa ataco kazi aho ndagashiza araho nyene mugabo ndavuga ibintu by'ubwenge nk'ubwo atana kwa kweli maneno mazito kama hayo Basma na anambia mimi maana ishakatizwa hivi kuna kitu ameshaambiwa kuna kitu Sultana.
Naam dad. Uraje? Kinde? Now we don't mind about that. Huyo mfanyakazi yuko hapo, hana pa kwenda, hana pa kupita. First of all, Ismail yuko pale. Mimi mwenyewe yani nyumba naizunguka dakika kwa dakika. Huyu kuku wako yuko hapa bwana. Time yake ikifika wewe njoo mchinje umnywe mchuzi. Huyo hata hapa. Yaani usijali kabisa. Yaani hapo kweli kunaongea. Wallahi. Jamani. Sawa. Okay, bye. Jamani. Love you too. Umemsikia kelele chake? Jamani, acha upuzi na ndio kwanza pasika hii. Poa. Love you too. Bye dad. Yaani hata una akili shetani amekutwara mkichwa chako kabisa. Yaani hivi umetaka kweli yaani sikuelewi. Hayo maneno ya. Wewe akili ya baba yako ndio yako kama ni ulisi kweli nimeulisi upuzi kabisa na ukicha. Yaani hivi wewe na haki yako timamu, sivyo? Ndio. Ukijiangalia vizuri na kujiangalia kutoka juu kufika juu. Ndio. Sivyo? Yaani uangalie kama wewe ni mzee. Wewe ndio kuna mfanyilo wala ni vitu vizuri kweli. Ndio ngarukura sezera. So dabangu lidushatse byose ahubwo yabu uri mu sugenge. Sasa ungekuwa pale kwenye msala unapiga magoti unaomba sala za mwisho. Wewe sawa. Unaona ndiko ndadabanga ariko nawe tuzokuka. Si vile? I don't think so. Si vile? Yaani wewe na akili yako kweli wewe ujielewe. Kuwa na akili wewe mwenyewe unaangalia mbali ule ni babako ni mzee, yaani ashatawaliwa na shetani anangojea kifo afe. Amnakimbia anangojea kwa hii dunia. Hivi kweli mnasikia amani kunifungia moyo kwa hiyo chumba chenu kweli? Bwana adabu sikia mwanamke. Nishakusikia lakini upuzi wako sitaki kuelewa mimi. Ndio maana sitaki kuelewa. Ndio maana toka una ulimi mrefu kuliko hata. Niache tu nikazima ulimi kwa nje ruvuga majambo y'ukuri. Ongeza rero. Hivi wewe Mushimba bangu kabisa. Ahubwo wewe ni uti yubaha wewe muryango wawe. Hivi unioshwa kwiyumvira ikintu muri ko murakora katari ikintu kiza na umuntu ufise ubwenge fe. Ujya mwana w'umukobwa si wiwe mwaramishi. Ubu naho kwamba umwongere kandi umute mu rudubi. Sivyo? Umwice umutima urazi guhenda muri rukundo kandi uri mukora iki. Kwa kiziki? Wewe si muri wa babaki. Nani walikoroga sumu ya kumua baba? Sasa nyinyi nilifanya kazi kwa juu ya mategeko. Jana nakoza makosa kwa mategeko ya papa wawe n'igitsure ko ngandi mukozi ngahiwani. Uriko uravyumva? Ariko sikuvuga ko ndabikora nanje ndabishaka. Uriko uravyumva neza? Ujya mwana w'umukobwa uri kumuhora ikivre. Ametenda nini mu maisha yako jamani? Usigura kwa uri mukunda. Basi makumbusho. Sio kusema eti nampenda, lazima nimpende ni binadamu kama mimi. Je, niko namtendea sawa vizuri? Mimi hapa mmenifunga hapa mwa mlango kwa jani. Ule dada naye amekusia nini? Papa wewe mumwice musigane imfuvu. Sivyo? Ubu naho ugomba nawe umwice mu rukundo umuhende uramukunda kandi utamukunda. Si vyiza wa muhungu yisubira ko papa wanu wishinge ubupfu bwiwe papa wani gikoko byasigaye atawagwa na shetani bya nta harimwo. Jani ngiye mvuga ati mwino nzu ndabona nk'ibisizi imwe ndana ntanasinziye ko ubu bwawe. Wewe urazujya mu mukobwa, wowe umukunda uramuhenda uramukunda. Neza nta niso ukomenda kumukunda kumbe nawe. Imagine frère. Umuntu wozi ko waho rukunda papa wawe kwinjiramo neza mu matwi uhendwe ugira cyaguye ivyiwe nawe cyaguye ivyiwawe niko byo numure mu ngomba umviriza nagenda kubwira amatungo y'ubwicanyi nta kamaro nta nicyo dupfa kumarira ingero y'icyaha ni icyaha nda kubwira ikintu kimwe sio vizuri yani kuna tena ujishike babako stop acha niseme maana ukweli acha usemwe sio vizuri wenye kama mnatenda watu wa nyama mangombe ya kutembea na migusi juu wewe mwanamke nisikize hapa mimi mimi nasema na mgawani kama ni changu unavuka mipaka nini mwanamke kidume mimi naongea hata kama mmenifungia kwa hii nyumba hata kama mnaniua nitakufa lakini nishakwambia ukweli sasa nikuulize swali moja katika wewe kufunga mimi nini wakati kwa mnapanga na babangu kuona na yule mimi wewe leo uri kirofa kutumviza kubye kwa hiyo ndavyuti ivyo kuna kiniridi umwana mukobwa wa ndavyuti navyuti sio vizuri mimi nakwambia ndakubwira ndi umwana w'umukene ariko bakubwiza ukuri umviza nakubwira umwana w'umukobwa yaragukunda yani nta kintu kimwe atokwitangira kubera wewe nta kintu na kimwe adakora ku bwawe aragukunda kurukundo gukuri ariko kubera umutima wawe menga wameze kubwoya hera barambira ibintu bikora mugirira au sikia hata haya kweli unajua nini maneno kama au roho yako ni mfupa sio nyama kama ni wengine stop kumwaga maji juu ya mgongo wa bata sawa ayo that's about past yameshapita hao
Tena wewe kupenda yule mwanamke kuliko mimi. Sasa ningefanya kitu gani? Mwanamke anakupenda, tena anakupenda kwa dhati, hata wewe mwenyewe unaviona. Hata kujifanya kama uoni. Si byiza. Ibintu bikwagira si byiza ujya mwana ntacabaye. Yaremeye ntacatata akaje kubera wewe. Koko yahuye n'umuntu nawe wigishe kandi ikigukubera so waguhenda, akaguhenda akakugira ikirofu kamenga wowe. Mungu wangu we, hausikia hata haya kweli. Yaani kuna hausikia hata haya ule mwanamke yalikuwa mtendea kweli. Kama ule mtoto wao hata amekufanyia nini kweli? Amekosa nini? Anakosa nini? Amefanya kitu kibaya kwako mpaka kitu gani amefanya kwako kibaya mpaka umtendee hivi vyote mnamfanyia? Kwa ana roho nzuri wewe binadamu sio unaenda mwitu yako bene baba yako na kosho unafanya nini na kosho ukini biki. All I did nimefanya kwa sababu ya babangu. Baba yako nini? Baba yako sio binadamu yule. Kan gokenda. Uje sumuru, kiasi kila mambo nufa kama mjani kidaimo ni jini yule sio binadamu jamani mimi nakwambia. Mwache mtoto wa watu. Sio kama hapa mnanitesa na mimi afu na yule dada wa watu. Sijui mimi sijui jamani. Usifanye hizo siku zako baba. Hinduka. Wewe kufanya kitu kibaya. Wanataka nimaliza mimi na wewe. Sijawahi kutoa. Wewe sio ubaya kama unatenda hapo. Wewe sio ubaya. Baba yako nini? Baba yako anakutawala unatawaliwa na roho ya kishetani wewe. Vipi? Isma. Yes boss. Kazi yako ndio David zote mbaya kwa nikuulize. Utoka kutonea ndio kumkiu kama hapo. Yenye mnamtendea vizuri kama mtamfanyia kitu kibaya mwe kitawatembea nyuma. Tutotembea nyuma. It was. Tutotembea nyuma, nitawaambia. Sultana.